Okey, hari ni aku nak transfer satu line enchant dari Pantera ke Payon. Okey, semua batu kita dah siapkan daripada Morok hinggalah ke Payon. Okey, jom kita transfer dulu Pantera ke Morok. Okey, kita pindah tower ni, kita lajukan. Kita tekan dekat satu channel saja. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Naik. Cantik. Okey, kita save dulu. Okey, jom kita pergi balik untuk pindahkan ke Albeta pula. Okey, kita convert ke Albeta. Okey, macam biasa kita lajukan. Okey, kita main satu channel juga. Okey, kita tekan dulu. Okey, ready. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Cantik lah 10. Mantap, mantap. Okey, kita save dulu. Macam biasa, kita pindah lagi sekali ke Payon pula. Aduh, batu tak cukup pula. Okey, tak apa, kita buat lagi 222. Kita tak cukup. Okey, kita craft dulu. Kita smelting. Okey, tunggu dulu. Okey, jom kita pindah balik ke Payon. Okey, macam biasa satu tower je kita main. 1. Okey, kita save dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59. Sikit lagi nak buat macam PT tu 60 dan 6 ke 1 baru naik. Nasib baik 59. Okey, jom kita beli batu ni dulu untuk kita dapatkan start evade dulu untuk level 15. 1, 2. Tak cukup pula batu. Okey, kita ada box. Kita tukar je semua. 1, 2. Okey, mantap, dapat terus. Mantap. Okey, siap dah semua. Satu line. Dapatlah naik dalam 2M lagi.